kwaria reke tuthikuo tuthikirerie tucokereria mwena uyu. Kalonzo is an elder to me. He's like my father. He's a relative. Nikitondo kama actually I had a direct nomination for UDA Nairobi, but because of the respect I give to ni njuni tuko tugicoka ku indo ici ciragwo cithondeketwo na moko mandu koguo signal yagicokereria uria kwagiriire ni tuko tukirora no ni igathe uko uracemania one na mundu gwitwo former vice president Kalonzo Musyoka na nyingi no aracemania na uria gukorwo deputy wake mundu gwitwo Professor Kaloki uria arauga mamenyanire o gatenewe nyige no turacoka tukona ona mundu gwitwo Mike Sokombuvi nake ari o kou o thiini wa mwena ucio ni kurikana nake ni anegeretwo tigiti wa kurugama kuria kundu gwitwo Mombasa kuria arenda gukorwo akirugama eta governor wa kuria Mombasa mwena uyu ungi nyingi tugacoka twacuthiriria ngakora nyingi andu no maragithie na mbere na kuona mwiri kuria cikaro cia bunge andu no marathie na mbere na gukorwo makiona mwiri ni tuko tukiaraniria nyingi kuma mwena ucio na andiki aitu a mohoro aria me mwena ucio kahinda gatari kunene tugithie na mbere tukaririkana muthuri ti Mwai Kibaki ati niwe wacokire agiuka gwa kahinda kanene thiini wa bururi uyu to muthigari agikwariria kana ni mugikuyu kana ni munjeru kana niki he accent mari nayo imwe accent yale imwe ya Gikalenjin vuja hapa unatoka wapi na kwenda wapi othe dita matrida go ni mwalimu omwe maigira kiganjo tugicoka tukiaje kuona professionalism yale honene muno ati niauga riu ni tukwaje kugia na cadets thiei university mugethe andu aria mekuhota marehei reke maigire reke tumatue inspectors kumanagia na haha of course ni gwakire na challenges ha na haria aicoka akigira oho akigira jeshi agithia kigucia mundu witwo generally ayuka kimwiga kuma jeshi ayuka kimurehe thiini wa police commissioner kiundu giki gigucoka gioke atia gicenjetie nginya borithi iria tuwe gwa kahinda gaka waberera ke jambe ndekie story iria kwambiriirie ya taito yo ri igithie ino ya haka bradet yes one mafururi mothe kiria property ciothe cia bururi cikoragwo in the name of the president niwe the steward kwe kindu gitagwo presidential grant ya title ati nowe ungigarura title ya property iria ni ya thirikari au he mundu binafsi ni privilege akoragwo nayo rĩrĩa president Kibaki agaruriri augire niwe mwenyewe tondu ni andu aingi mageragia guthie njira iyo akimera wira uyu ni nguruta taito yagithie kugarurwo ri yaumire taito igire na ni president Moi mwenyewe augire atiriri ni haria na ahetwo ni president Kenyatta Jomo Kenyatta akiuga haria heire ri hakinyite haha hagire ni hathirikari ndikwenda ndikuhutia so ciaumire taito igire imwe igicoka treasury imwe riu igioka kuriwe akinengerwo and the lesson behind that is very important na ni atiriri ati ugo tukugaga urorage mbere ukeuria atiriri interest ya bururi na interest ya ati ni turenda thayo tutikwenda kurwa na mheshimiwa ni akugaga ugo ni ugite maita maingi atiriri uririkanage ithuothe turi a Kenya no mundu uyu ura support mwena uyu no rio ngira support mwena urio ngiri twarikia githurano ri mwacoka andu amwe we are Kenyans ni turona US uria kuhanite andu maga split right in the middle wakere mheshimiwa Gojiri auga uhoro wa guthie mathiko it is in the Bible Ecclesiastes 7 ati the wise man mundu ria mugi ekuria
kwina mashakaya na akauga atiriri mwandiki ni Solomon mwenyewe ati mundu uria we muoya ni ecirie kaundu kau githie gucokia kiuria giaku ri ni tukwendwo turore the strategic nature ya na President Kibaki kindu ekire public service kinene ni personnel gucenjia tuga ambire akimariha wega wakere akimetia accountability no ni acenjirie niwe wambiririe maundu ma performance contract ni tukugete uguo niwe wambiririe uhoro wa delivery service delivery ati ureka make sure ni ukudeliver ado twari uhoro wa jeshi na forithire ni ukunotice ati tenere na umuthi uyu na no tare andu ndemere atiriri ungienda kumenya wira ucio ni murito thie Borithi station iria ihakuhe nawe wikare ndagika 15 kana 30 wone kesi iria iroka handu hau wakere ucoke wicirie uria mheshimiwa kuga atiriri mundu uyu araraga nja na mundu uyu ena family mundu uyu ni muthuri wa mundu ni ithe wa mundu mundu uyu ni mutumia wa mundu mundu uyu ni nyina wa mundu na wewe toro mundu ucio egithaka tondu kwiragwo tukuri ni kwa thirikari borithi na ni kwa mukora ati mundu ucio ni ekurirwo akuete mishinga ako protect arafu mari hagwo riu tugicoka kiuria kiria unjirire ri mbeca iria mari hagwo ri ona no urire maithori uria atiriri mundu uyu ri arithomithia mwana atia mundu uyu ekwiyaka atia wakere ni atiriri conditions cia kuruta wira mheshimiwa ni itumire kiugo dignity ati gwaturaga riu nawe riu ugithie kudila mundu ucio ri already kwe uria mumaroraga na mukamatharao arehire a professional approach to civil service na aberirio ku iguru agithie all the way kinyathi akiuga atiriri mundu uria wira ni aheo icio na yoka maita mere kwe performance contract na corporate shita KPIs uria wira waku ri uguthimwo citwaraganaga hamwe no akiamba akimariha kumacokia dignity wakere mheshimiwa ni kugete ati kuruta ungumania wagatatu ri mundu ucio ahote gwikaria atiriri ati ona ndireciria mbeca iria guthondeka ya office iyo riu ni agia dignity ni araigwa wakana ri mheshimiwa ni ugire uka attract ado professional na nikio kiuria warrior umuthi uyu ngirora nginya jeshi to borithi the officer levels na adu mationaga riu rank cio kuma the lieutenants, the first second lieutenants uthiete nginya riu ugakinya general wa star imwe brigadier general major general wa star igire general ugigakinya chief of defense forces na general aria makoragwo 4 star na ndwingi matiwe 5 star no mutongoria wa bururi na mabũrũri mangĩ nĩ maheaga field marshal mũndũ thiĩte mbara akahũrana na